I pozdrav svima, moje ime Saša, danas ćemo igrati Counter Strike. Tako je. Sad ćemo mi hoće lijepo ići u kancare da vidimo šta se pali. Idem autobaj odmah i samo da vam najavim nešto vrlo važno. Ja ću ovo jako malo igrati, znači 5 minuta, samo da vam kažem. Pišite mi komentar koje vi bi željeli igrice da ja snimim. Znači, evo, par igrica koje ja imam. Counter Strike 1617, Agario, Minecraft, Microsoft ili Minecraft, kako god, Call of Duty 2, single player, multiplayer, to je to isto. I ovo se zove tako ostali GTA San Andreas, GTA Srbija. I ovo je možda još kraći klip što sam rekao. Znači, samo najavim još jednom. To je bilo to što tiče ove epizode na nas sve. Ako vam sviđa ovaj klip, ostavite obavezno like, komentar, sub, a i boga mi i like. Naravno da sam to već rekao. Da, samo još nešto napomenim. Ko bude više glasalo za Counter primjer, to ćemo snimati sljedeće epizode. Znači, to je bilo to što tiče ove epizode. Like, sub, komentar. A mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Pa, zdrav. Znači, šopic kako da riješim se. I, to je to.